As you recover from this sickness, get well soon. Get well soon. हे ईश्वर नों नोजोर लाहर आरो अनसायहर आरो गोहो हर गेदेमा सोलेरनि बिगोमा मानव गेदेरनो जेन' गोख्रै हामखांफिननायाव फैयो गोख्रै गाहामथियाव फैफिनथों गोख्रै गाहामथियाव फैफिनथों हे ईश्वर गोख्रै हामखांफिननायाव फैयो गोख्रै गाहामथियाव फैफिनथों गोख्रै गाहामथियाव फैफिनथों हे ईश्वर नों नोजोर लाहर Nengni mungane angni deha fahangra ne obong lauri neng kau ge se khang nai ane angni peram se khangra neng ni se rao ha sai na yo angni mi singare neng kung mi sang min lai ane angni lege neng ni on lai ane angni deha fahangra are be mulo are pairu muni he pazagiri neng thai ne koi ni mun sela gasi be niti sekra ki anganan sin ini जों बयबो मिथिजाखानाय आरो भारतनि प्रथम होजेननाय बान्था टेगर लिटारेरि एवार्ड फार्स्ट होजेननायमोन बिथाङा बेखौनो मोनदों आरो बिनि उनाव साहित्य एकाडेमि बिथाङा मोनदों आरो बर' थुनलाइयाव बिथाङा गोबां अबदान दं बर' साहित्य सभानिबो आगुनि आफादगिरि आरो गोबां बिथिङाव बिहा लोब्बा दङ जोंनि बे इउएन एकाडेमि गायसननाय इउएन एकाडेमियाव बिथाङा गुदिनिफ्रायनो लोब्बा दङ
बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जोङो नागारनो हाया बिथांनि बे देहाया नोजोर जानायाव जोङो गोबां दुखु मोनदों आरो जाहाथे बिथाङा थाबै फैफिनो बेनि थाखाय जों दिनै बे आर'जखौ खालामदों रांखावरिनि फारसेबो जेंना गोग्लैनाय नुनो मोन्दों बिथांनि न'खराथ' जोबोर आंखालावनो दं सासे रिटायार जानाय मानसि आरो बिथांनि मिसेसाबो रिटायार जाबाय आरो सानै फिसाज्ला दासो संसार जाजेनदों न'खरनि सोलिनाया खुब माने खस्थ'आव दङ बे हिसाबै रांखावरियाव बिथांमोना एसे खस्थ'आवनो दं बुंनांगोन ओंखायनो सोरबाफोर जुदि बेहाय मदद होयो बा जातीय संगठनफ्रा आवगायबोयो जोबोद मोजां जागोन होननानै सानो दायो बिथांखौ बबे हस्पिटालाव थिसननानै दङ बिथांखौ सिलिगुरिनि मोनसे नार्सिं हमाव माबानो दङ बेखौ आङो एक्जाक्टलि नामखौ मिथिया खिन्थु डाक्टाराबो हागौमानि बिथांखौ मदद होदों होननानै फाहामथाया सोलिगासिनो दं फाहामथाया सोलिगासिनो थैंक यू तो আৰোগ্য ভালো চাহতে আহে আর্লি রিকভারি কারণে আমি একটু আজি প্রেয়ারটো কৰিছোঁ এটা বড়ো জাতিৰ এটা ডাঙৰ লেখক আৰু যি অৱদান তেখেতৰ আছে আৰু আমাৰ UN একাডেমিটোৰ তেখেতে প্ৰথম আৰম্ভৰ পৰা আমাৰ এজন মেম্বাৰ আৰু এই এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ পৰাই আমাৰ লগত জড়িত আছে আৰু ছাজেশ্যন বহুত তেখেতৰ আমাক দিছে সেইটো কাৰণে আমি তেখেতৰ কাৰণে এটা কৃতিত্ব আছে সেইকাৰণে আমি এইটো আজি কৰিছোঁ যাতে তেখেতৰ হেল্থটো সোনকালে কেতিয়াৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছে আজি 20 দিনমান পৰাই মানে অসুস্থ হৈ আছে আৰু এতিয়া শিলিগুৰিত তেখেতক মানে চিকিৎসা কৰি আছে আৰু আজি শুনা মতেতো অলপ ভালত আহিছে কিন্তু ইমান কিবা নাই এতিয়াও চিৰিয়াছত আছে আৰ্থিক অৱস্থাত অসুবিধা হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ এইটো কেনেকুৱা আৰ্থিক অৱস্থাটো এনেকুৱা এই ফেমিলিটো ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন আৰু তেখেতৰ যে মেছেজ আছে তেখেতৰ ৰিটায়াৰ্ড আৰু দুজন ল'ৰা আছে এতিয়াহে আৰম্ভ কৰিছে আৰু ফেমিলি আছে সেইকাৰণে চলাটো বহুত অলপ যেনেকৈ চলিব লাগিছিল এনেকুৱা নহয় আৰু সেইকাৰণে আৰ্থিক অৱস্থাত তেওঁলোকে সংকটত আছে যিমান পাৰে যদি মানুহবিলাক যদি সহায় কৰে মই ভাবোঁ বহুত ভাল হ'ব